Chamarta kamachatay na sa. Kulira si tainaya. Akasul ka kulit kakaka. Tatitun ka kayo paristas. Sum. Nayas takan sibulan pachas kita. Chokpilas kita. Chunkijis kita. Tatay sa say tukso ni tayo na. Uga kulit kakaka. Kumalayak tan konta tagis ka na kisa. Yanaptit pan sa samaya. Kita ni mayakaru. Tatitok sa tayo na eh. Marta, Marta, afanada y turbada estás. ¿Ah? Tatitur kau kiris wal munatayna. Tatitok. Martaro Maria. Humak turbat hasta muyus kita mangkak pinsas kita. Akaurakik pinsas kita. Patangkak pinsas kita humak. Maria sumpin pakakilisik. Naya khaniu vinyay kang kat baka vinyay hakanyaronak istas kito pair saras kamau mahayraban. Aleluya, no. A su nombre au khanisa mensokta. Tus wakisiwa tatitu narupa ista. Vale kit? Ya, entonces manag ista phatat. Amen. Masih kunaran kamachini. Ya hermanos, ya te kanyaniwa. Métodos de Dios para con sus siervos. Tatitos kuns kamachi, kuns luri, hiwasan irna kanya pataki. Acá palabra métodos, Salimoniva, son 3 procedimientos o pasos que sigue Dios para utilizar a sus siervos. Kimsa, tatitos luri, takpachampi. Amén. Amén. A su nombre. Tatito ka naira kata hausi sabkamay ukatsti yatichi preparar yatichi sabkamcha ukatsti kiti, no, primero llama o elige, capacita y prepara, luego recién envía y utiliza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ya. A ver, naira katatito kamachisa. Hausi sab khamaya. Hajata kamsis tatito kamachis naira kat hakina karoka. Hausi. Ukatsti? Yatichi. Ay maran kamsinyas. Yatichu. Amen. Ukat kriparua tatito ka? Kiti. Oleh kiti. Uka, hermano, sumpinam tasiphat. Tatito kamachata enes narakatha? Hausi. Yatichi. Ukatsti? Kiti. Chakamsanch moni llamamiento. Llamamiento ka kaleo o crisis o ka sanmoniva convocar oficialmente. Ya, uka palabra, convocar. Dios hace una convocatoria a una persona de manera particular para que realice un trabajo único para él. Amén, sabkama y gloria a Dios. Tatito may hausiwa oficialmente a una persona de manera particular. Tatito hermanos may hausija ya está siwa. Yo jutaman oficialmente, Manuel, por ejemplo, señal. Naya kunasa tikpatun kasanya tungkaya tungkan baranikatu kaka misu convocatoria no llamamiento cuartelar acá no kamisurak pachakay no bewa ina nakatakika kaukiri nakatektunka kimsakal kumaranip tapatun payan marankabak yasta cuartelar hutap khayabawa llamamiento purini como utkita nicha ukat hermanos hiwasak presenta sinyasat nis presenta sinyasake. Presenta sinyasay. Naya presentas, no? Amtas y punto. Akam invierno, no. Ukat may na cuartelar presentas ha, Bolivian ha. Y hasta, wali katimpo, naya timpo, de wali, Bolivian wali, soldaditos de papel, ni tanto exigencia, katimpo, no wali, soldado na kachur, apana nagar. May presentas hachakama. Hacha no convoque to hay cuardela riast. Hutanya mao se kai.
si nos mostringo ya taos, no ves, ya, hani humak ni warmim kasuyas katat, no, a su nombre, amén. Alcanza mesa gloria a Dios. Entonces, chajilatan acá, kunasa tena cuartilar presentas tra, hachanikutan. Soldado no kau kan hermano hani atiru kani pelo kira no kakes mutu tikira na kampeha moya asga mau han kira o pito atatai ki atatai tan listo ki atatai pero no ya esto kam kuchora pito kan escuartelar trotar sarna convocar oficialmente, ¿no? A su nombre, sarnas, ahora desvestirse, alpini abstrapitoja, camiste a camundur por iniptau cam alcan suziles ane pinut hite, ukat teniente juali machu sarnakih, walukam sarnakih, mostrengos, humanakah mamita nakamar hachayap khatak nove, tawak nakamot kiti. Acá fusila ucha tuksaruh tawa kumanikha karham patito. Kami wakaf kito. Cara chichiqui. Ukat ya, estos mosringos sucios, asquerosos. Manguerear, hocha manguer más soldado por el chech. Tataya pendi alalay. Chakunta kisukam house asin. Prepara kita ini, ratu kiman tu prepara. Setiap kamcia. Ma han kuartelar saririk gira Saraspati. Cuy, mostrengo Saraspati gira roja. Nova Siri. Hani kai fusil apna kanjiat kciteha. Ha? Saraspati. Haniwa inas pair sarchis pani pergira Saraspati. Pach para que utatitoja. My houseisto, hermano preparisto, recién quitisto. Amén, sabjama y gloria a Dios. Entonces convocar oficialmente San Moniva, Humaru utatito haustam. Amén. Humaru. Manuel Hutam, como hausit nayaru. Adrián Hutama. Mario Hutama. A su nombre. Akan ma ejemplito kautki. Ma pastorao mauro na hachayito. Akatun kamarao na yak hermanos. Ma iglesia kapna kayat. Hani muli pachat apna kayat avanzada na kah. Yakaroait tawait. Ukat na yak kacha na kaskat bolsil sayat. Yaka pastor nak intrin che. Kosa kek na yak che. Sarna kas. Ha? Kosak sarnak. Ha? Na istuit asiska. Universidad Ana, mainin nakahapna kasis ka na iglesia na, kayasta. Ora sa tikura kiyo ka reunion na ka, uniktil. Come, wali machsar na kaskayat. Tatito akang hermano Pastor Ferdinand Ortiga, akam si istapan siya pastor na ka. Pastor! Sasabi tokat ito kalin. Kung suluras tahumaha. Kung amsta pastora? Mayak iglesia apna kaskarak, tukat oru estudios universidad Ana. Itatito iglesia churktam avanzada na kukampik kunsluraskta sitopi. Ah pastora, yaka pastor waina pastor ro subintrin tawaik tukat ukap na kaskihay. Ukat hisktas ka kito, hisktas mawa kunsluraskta humaka kuntik tatito humar luram hiskta ukampik. Kata takto karato. Chikasa kaha. Uka pastoria tichita kau kawai na pastora apna kiboli pachen avanzada na kamha. Hupak uka luranya pluraskia, pero humasti kuns luraskta. Ha? Hermanos uka wal pinchu imaharman tawaito. Tatito ha hausiuma pastoraro mata tatito no paro kuna luranya paketeha uka pokanya pataki. Yaka pastor, yaka gilak luraski pikunatih luranya paki tatito takiha uk luraski. Pero huma saparukiwa tatito haustama uka marcana, uka comunidadana, uka hermanos lugaranja.
human toatito uka luranya matak. Hani uya kalur Kristam. Hani min kasih nyot kiti. Hani uya naptaisin pastor. Maya lugar karakawa ektua. Ya naptaitai. Hani ut kiti. Tatitun arupan siwa. Mal llamamiento ha cosa sagrada. Cosa santo, caucanis gloria a Dios hasta que la tanak. Hanio min Señor kiti. Amén sabjama gloria a Dios. A su nombre. Ora gloria da que min kasnau, ut gloria da que min kasnau. Pero tatito ha de manera particular. Kunate humah glorianya que kunate palke tatitun obra panja gloria da que hausastam. Amén. Hanio ya kaho kalugar ukup kaspati. Wali amurin jamao. Amén o amén. A su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ukate hermanos kalien hachayita ka pastora. Chikapuni una yaka. Haitanu kutat. Kuntik tatito lura miskito toka. Avanza na ka ukmay sarapanu kutat. Min kasing munatat. Ukate hermanos apanuk tantakikuna. Wastat hermanos kut hatawaitan tatito no ura par tak pacha penaknya kau kanis gloria a Dios sabta kelatana. A su nombre. Elige oka palabra. Elegir. Salmoniwa escoger con preferencia. Ajliña aymaran ajliña. Kunasa tekna ispusam sarek amerikador alirija. Yahupahwal ajlich. Ukamat kuliah kena kanija. Mai mercado sart kot kau kiri wisdom kot alam tak tu maka akasiwalak apa nih? Akacuk apa nih? Akacuknya apa nih? Ukamak teh hani. Kuliah kena kahwali uka ahlin tati toh ahlis isto elegir. Ansi to rasa hani umah ak kasualidad. Hani umah akat kamatakan kono taktat. Tati toha humaru ahlistan kunata. Aka esposa ka sareha. Yas na yak automura sa kulir cuy mahane ka chacha na payan siat kadak sunsakis trai no behila tanaka ya hani nak payan yat kunaus kunyas sino mira na yak wali muna charman saks maka na hermanos mamita ka hani pinu na yar payaw gitu ni kulya ker hiche kama sani pinu mau ka ahi di video payarak tukak piniat tukak pinani pinu kuner mayat asuno mani na yak wakta tak pin mangkas ya además esposa ka utan hifih. Hani na iris kisbat Manuel akmontate hani amo ki mangkasis amo ki mangkasis. ¿Cuántos dice gloria a Dios? Amén. A su nombre. Pero payanya takija ahliwa. Kuya kana kawali chike. No esposa sareja auto sarakawayas kalas wayagasca o kan sanawri na kautkaski. Unchuki. Sanawri ko aksaro akni, sero hakunuk unyakip. Punya kip. No, esto está bien. Hacha pasar. Precis kita awal lagi. Unya kipar lagi. Takikun. Kau kiri cuy mapar naira par sumaji ha. Kau khasa. Mai hiu khatti ha. Yasta. Hubak mai bulsar uskunte. Khamat ukawa ahlisinya. Mauruha uka ala sirwar mkhamara kiu tatito ha kamundo ni basaroha. Hiwasam kama chokina kamwarta taskatan hukar lakunta chokina kama nyusanta hujan nyusanta hakina kamas kayatan hiwasak tuksantata ha ukat tatito sinta sinya patha hiwasar ahli siwa istok hupan naira paru cuyima paru puritatana haleluya kau kadis gloria a Dios sabta haleluya. Wali kosisinya kaya. Kuna tanaku ka kuja batirur hanak pajasti. Kuna tanaku ka trucha na ko ibir hanak pajasti. Hiwasar aklistus di. Tatito sinta sinya pata. Haniu hiwasa sumaki kaya tanti. Haniu hiwasa hermano sumaluri kata itati. Tatito siwa sinta sinya aklis siwa isto. Haleluya. Sinta sinyata. Naya hermana veraka hawe kota tayan yuri rekistray mau kamperu palap khamar kitik naya hermanos piensas pan tatito naro parlir sarain hilanaka tatito anaya rahilisitut
Dios pagar tatito. Halio tatito hanu aliloranya tak akhlis kitutut. Umanya tak tokonya tak. Warmina kamsar na kanya tak. Kujar porinya tak. Akam tatito suma tatito arurur kaplok tanya tak akhlis itu kau Dios pagarnya pastor anak. Amin. Kau kanis gloria a Dios sabta haleluya. Maluranya taki con un fin, pero con preferencia. Aleluya. Kau kanis gloria a Dios sabta. A su nombre. Ok, ejemplo estampi. Jesús escoge a los 12 como apóstoles de los muchos. Biblia en siwa. Jesús a hermano hausataina tani chausataina. Walha patakana kuarankano. Herman tatituha urataino pakara rumah no anicha. Chikla sinyatak, ahli sinyatak. Tungkapayan yanap teripa. Walha niskano. Ukat tatituh ka muntu na kinakat walha tamatha sarna katana ma pelikulo tiknobe. Unikat atana karo. Han hamagagmay khasa. Pedro Jutan. Pedro ya está kachaliwakato kuskama kisakaha chaliwakato mainina kahani sirkit ma wal khaniskan wal khachalu katri chaka kusani Pedro tam koman patay mainiro nikatara kita na akahanisa akahwarmi chuimawa Haleluya. Mainir ki honor ki uska wainu chon si kau kis wainu chutki. Tum chi wainu chuma. Ya wainu chu. Ay, ya que colilla, yo quise que wainu chu. A su nombre. Amén. Acaba wainu chu hani esposa ni kis kunas. Acaba ai papuchito. Ma opinion tatito aruna kakapata ultim kam takpach achachina kam ai sungkan kam sungkan kam ki hakak wainito hupau mamitak kuiran hiuhau karato hupau apokalips kel kawayan hupau revelase hutan bye amin kau kanisa mesauta halu kamo tatito ahlisitain o capaz para que hiwasar sapa maniro aklistam humax pachatapi no o katun kapainiro akli hani tak pachaniro aklisto tatito ya amen o ka umiri nak taipita tokori nak taipita y hasta laika nak taipita tito aklisi waitam akao na yaro servita con preferencia amén o amén Chakistañan chakerja, personas llamados y elegidos por Dios. ¿Cómo y por qué? A su nombre. Moisés aja, hausata aklita. Samuel aja, hausata aklita. Amén, sabkama y gloria a Dios. Isaías, Jeremías aja, hausata aklita. Eliseo aja, hausata ahlita warmi utkaraki tsunamita walkano hermano Biblia likatsna chachanaka warminak pero makao katak parla wayapkham amen sabkama gloria a Dios chakunasa Moisés tatito ahlisitaina hupar hausa sitaina ka sipi hermanos acá Éxodo 3:4 kan acá haberunista yapkhama picha amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Acá Moisés hace pie, hoba judío Israel marcan hermanos, wopano kakeja. Pero tatito huawat pach agilisitain, hiwatanya panwa. Pero mama paja iya usablo ikuwa, mas kabutisir yampurus kuntawayatain, ukatha habiraru tuitayatain. Ukat harisis katayna Faraon satukan pucha pau habiran harisis katayna kanyo nakap ay hiwakirikis ka waka nayakatosis ka liutan ni pachawa mama nakapaks sasaw hupak apasiwe katayin otapar kotha hupau uiwasitayin o kawawita amin sa pkamcha gloria a su nombre iktatito hermanos
kunasa de hachaja no kakakila tanaka istapritya unkhatanau Egipto markanja kun khamsa Egipcio nakah walt akisiatayna judío nakar aruma yurua utanak lureyaphan hauqasa ukat maurua hubah wal sinti sinyapat mahaki ukam nukas katan judío rakha paris hani upah hiwayen mungkan choya mesab khamcha uka Egipcio mai kungat qaptosin hiway khataina inasa uka tukuni kasin wali maini Egipcio nakaha hermanos sab khataina kami sada kumas arhat khatas uka isleta nakasuka uka trabaji phanyapau kat hupar hiwain monap khatain katha iskap awai khatainawa ma wasar lugarar desierto no sarawai khatain ukan ubikanak awatiskan a su nombre ibikanak awatiskan istasip kistati ukat hermanos ibikanak awatiskan ukatha hayatu ni katan ma kokaru ninam nakir kira nina nakaski kuna satik ma kokaru nina naktika ratu kipiniwa chierap toyok nakantawai ko kamata nicha pero hanipi Moises alwat nakatay naklastus kama nakaska kitainaw tardikam nakaska kitainaw choya su nombre ukat Moises satain kuna tarakha kokastan nakant khpachast unika sarir unika cha sasau saratain ukat hakacha siskan kha ma'rumi sunitan sipiqo kataybit Moises wishkum absusima kau karutik taknoktaha wali santuwa satainapi amin tatitu kamau sasitaina hicha humarua Ahlis masataina pi a su nombre hichaha saratau kispiri familia nakamaru tío nakam primo nakam judío nakala subritas akesisipki chahumatawa uka kispiri saranyamatak hichuru kamaraki utatito hiwasar hausa sisto ina sumatakan kokas nakchinti urasak ma yant atay pinikatasiatak ko kamau nakaskanu matako gayant tanaka ukatuko tatito hausa siwaitam kunta ki sausa stam humakhermano haniwa ka iglesia nukam kono nya mataki istapkhito kadar humana kasait achas haniu saymunti akipa nakaka hermano para que Dios te ha llamado esa hora saksastan para que el Señor te ha llamado para calentar el asiento hani utatito hermanos asiento domingo na junto chiñataki uka asiento mir kusuñatak house kisto tatito house istua urapan irna kanyata kilana kola kitana kunata untamcha human familia na kamaktak pachat krispita kau kanis krispita takpachat tatitun takipanki yang kasapayaha uka Egipto na wamarkar kam judío na karhau khana supriyan ukamau yang kasupayahi jatimpuna familia na kar supriyas karaki pero humawa hausa data nayawa hausa data tatito kespiyana taki hausisto aleluya chak hermano sumak yasa kita tanicha akabu isisah kam satainasa hani sumpalan puir katainati hani unayah tatai hani unayah sar kristi asharanya kaut kit hiwayap kitaniwa haleluya wastu naptataska nakan wastu napapalti ubik wastu hermano suka wastu na nakani upak achachikan kam kumukan tukutuk ay kusar na kanya taikan sinos uka wastu naka luntat ubikan nakaro hermanos wastu senyane akam kam kumun uka takit maisar misur ubikanakar luntat ubikanakaru uka wastunam qatat kharawayanakam sus kuyut mantan ka qatatin uka takiu siriun wastunanaka a su nombre uka tatito sataina humakliaita humaksastaka haniun sumpalan pur katat asar sastaka
Nayat human Dios. Nayaw humar aklismaha. Kau kilite humakuin saitaniha. Nayam piwindin sini. Aleluya. Kau khalis gloria a Dios sabta aleluya. Kau khalis ukam yaita se Moisés kam gilana kula kidanaka. Hani predikin fuerte, hani palan fuerte, hani unayakau kam kunzasun fuerte. Tati tu a Cristo ma, tati tu Maria na Fatama, tati tu marchamanchata ma, aleluya, Jesús. Jesús sabkatat pastor nak ok chuto ya pabani mechikam sabkatas. Ya Jesús, Jesús. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cómo hasi sipkakdati? Nyunyu halaktan muntama? Kamsasas Sharman sapma, kamsasas Jesús sapkata, kamsasas Gloria sapkata. A ver a su nombre. Kunera kom hasipta. Tatito satanaw Moises sarok nayawa humam pichik sara. Ma proibo nistayama. Wastunam hakno kama. Wastunan nokotan hochakatariwa. Tihinakatain. Hukam pi krispiyata. Haniu isparam, haniu walampi, haniu kolkempi, haniu yatin pekempi. Sinos nayan chamakampi krispiyata. Kau khanis gloria a Dios sabta aleluya. Familia na khaniu iwasa krispix nati. Chamampe hau kamp tokempi haniwa. Tatitun chamapampi. No con espada, no con ejército, más con su Santo Espíritu. Haniwa hermano chamampi, espadampi, tatitun koyana khayupampi. Kau khanis gloria a Dios sabta. A su nombre. Hausatay na Moises saroka. Kunasa tatito necesitanwa. Unikanwa. Familia na kapaw hanwali lugaran kanti. Familia na kapaw akesina. Familia na kapaw hermanos. Uka Egipto markan wali. Abusatan hilatanaka. Halu kamarkiw tatito hichak sa hausas kita mamaro. Familia na kam krispinya taki. Hichur katokan niya mau tatitun chamapa. Humaksas kita kun kamarak irpani uka familia nakak. Kun kamarak iglesia irpantani tatitun chamapa. Humak Moises kamau hermano unikanyam tatitun kolya nakayub chamap hilatana kolya kita nak. Cuánto dice gloria a Dios. A su nombre. Amén o amén. Tatito se unikatainaba. Lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. Nayajacasto. Acancasto tatay. Moisés, Moisés. Chakamsaki tumaja. Y aquí panakaksapriwa. Yakai predikir saraspan. Haniwa. Humaruta tito haustam. Aukanisa saptak. A su nombre. Aleluya. Ukatatito sa tainawa, uniktua, markakana, akisitap Egypt markana. Istaraktua upadakak kun kamsa nayat maisiphe. Ukatumaksarat, kaukanis gloria a Dios sabtak, aleluya. A su nombre. Chakpala niya niwa, Samuelito. Aka Samuelo ka? Mamita pa hermanos taikahan siwa. Haniwa waning tuir kay tayo nati. Ukat ka hermanos taikarwa wawan unikasitain. Pero tatito ka churatay nawa. Mamita pa umaisitay na akawawa kato kanyataki. Porque chachapa ka segundin katositay na yakawarmi wawachirwarmi. Si kay Biblian ka. Uka hermanos akaka ilkana satan chachapa. Ukat uka anawar min hermanos hupakwal mo nana pero wawanin mo nana pero ukat katositay nawa yakawar uka segunda war meka wawo chatay nak maran maya maran pamaran paya kimsa maran ka kimsa po pato kalikam lekelek ham kalo chatay
Santa Tiquita. A su nombre. Mau ukat tukuyapkham. Ninkar cuentas que atakampi. Ma pastora kunasa te predicano kaka. Hermano nakaro ikik pinikiraihan porque hanisum explic pachat hanisum palik pachat preparas pachat no. Kunasa te ma pastora han sum preparas kini urkisa. Ukam tayak makate iglesia roh ikirei tanicha. Ha? Ikiri no. Hani intent kita ni preparas kita. A su nombre. Pero mai ni pastora khotkata inaka. Mai parlano kaka laro irita no iglesia. Ikiri kisa uka pastora ka kan konutan wal pinchu jasitain. Uka pastora kam laro ri. Iglesia chistikas pas burlakas pas ukam. Ay laro hermano naka chui. Li su pastura bandido. Mi exacto kuyatanu kat pastora ri katatan ikireir pastura. Obak kunasa te predicar kat ikirei chin khai. Pastor satay napi. Humak may batak makat taka laro yasta iglesia roh. Kami sa ko iglesia respito tkenya pa chikhay. Ukat laroir pastor satay na. Pastor, kau kiris walik ikireyanya laroyanya. Kun kau kiris walispa. Su nombre. Ikir khani kuzis kaniteja. Larus akman cantas kaniya ni chila tarak tatito naruna kapka. A su nombre. Saskayata no kamakaka Samuel no mamita paka. Hani wawari pul katainati. Chacha pakya kawarin katos katain penina satanwa. Lekele kama hermanos wal antat pato kaya nakamsar nakanwa. Además si bigilata naka wal chui musuyan oka anawar miraka Samuelun mamita paro. Mai nyuy wai susirita no kamunjo kamunyo nyo unji to mokechirita no wawana kar. Human char kichuchu masti ni kuna sotkit leche sotkit. Asunamre. Ukat anawar mechar kichucho komkhares muki uncho kirina. Wal chui musuirita. Ukat ananu akasanya anaka aka oyo kalitun mamita paka oriri iglesia sarataina kam sataina sistap khamcha alah pach Dios au ki sataina pi humatik mawa uchurita taka humarua loktam consagration humatakiwa apaka humarutaki uiba ukamaura sitaina elisat sacerdote utkataina ukat umat kamata na wali chuy mausutaw maisar kyo kum liwin aktas katayana altaran ukat pastora tokon tanita chuy warmi albat pas umantanta kunso akan umar hutta akan iglus kanjuit hutistak sarma kata sa toktatan pichikat waitataina ukat uintataina pastora haniun nayak umatak ni maukit smal ti service ni kunsa Chuy man yak tatawi katas alah pach au kirua maisis talyak tachuy mahampe. Ya korota na pastora. Ya kama kwalikyo. Kuntik mais tau tatito chur pansamay. Sarkan. Sastek. Asu nombre. Chaistam cha. Ukas profeta ukas sasitu narupa ka tatito narupanwa. Amen. Tatito narupanwa. Aunque coro arroganza, pero tatito no tapan hayukam sin coro sacerdote ha, ukat ukawarmeha, ukarat pachau, yasta katokas, yasta wawanihat, ukat matriz apa harar tawaitan, susus harar tawaitan, kal ukarat pachau harar tawaitan. Kamsa ftasa. Fichik antap taswayatain, ukat saraway khatay, istap kitcha. Hiwasatek maisinya nek tatito teki kunsa. Tatito churista niyo. Amen. Yaki pa nagka-out maisi, ma-autorin mo naftatan niya. Amen. Hani mo naftat si, nachurasas kayat si. Kitisan auto ninyo muntan, muto ninyo, hani siya. Maisi niya mayo kawarang kaway, tatay,
muti churita taka o campi villager sara o campi visitir sara o campi prediqueta tito churata maya o kana barbir kama humarte kol ke falstam kha tati churit kol quesito churata may naya kai katox kau kanis gloria a Dios sabta kilatarak humate ut murata ka ut churito kanora ceja o kanayuna ceja o kan canta si alquiler anticrítico radio canta sin camakite tatay tuño chorita tatito choratamba humaru consagra Gloria a Dios. ¿Cuántos dice gloria a Dios? A su nombre. Ukakila tanaka warmixiwa ana warmi aka yukayan mamita paka nyunt aka kawai khataina kau kanis nyunt aka tan ani unai kama kapusimar nyori ikan kau kanis aka tan ka ha humana ka pusimar kam nyori karakta cha nayaki ukamanya ka mamaran akakanya sao kim sakal pasika makiulicik alimento ya maraka balit nyunyuenyas sipi akayo kalian mamita paka nyun takakaway katayukat itawayatay na suma isi ukat mawa kakayum iripatay na tatituro ka kunasa ti kunsagtan utsa outsa mutsa pastoral iripapakata ka akawar mitiak diate kasinyas tatito tak ofrint asinyas hukapas wal kapas estás iptati richa apo itap kita pastor manak walik palas si amen sa kanya mga chikay kun chika kamakasas ha hani umanak ka muna no mawa kakalir pa uyatay na templor ukat hermanos akawawitar hait oy katayin utapat katin po na ni kamis kakit tabernáculo wali hachan iktarya ng kangkang paspan sacerdote nakaka ikipan warmi nakapam kantili nakautkan predikili nakautkan ofrendo ka wakana kubi kana ukana katokri nakautkan wali hachan mamar kaman templo haitoy katainay akawitaro a su nombre. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Ukata kawawita kirasitaina ukati hermanos niya hachap kataina ka upah ikisis kataina siya isapkitya akan pastora pakitinsa sacerdote Eli satan ukan pastora upaka hausatakinwa hausataki uka utan iglesiana uka pastor Eli ukan wawana kapawa kipat hermanos irna kaphanyapana uka si wali idadani khanwa pero está pramcha uka ilisa tukan wawana kapaha wali khuchanak iglesia murab khataina está prit pastoranak hermanonak khuchanaka imilyana kampi kinta khataina luntata khataina wa aka sacerdote wawana kapaha adulterio fornicación está pramcha uka hermanos uka sacerdote elin ukan wawana kapawa uka aukipan lugar ocupa hanyapana pero chasti tatito ya kawawitarua aptasina kuna aptasin ha kuna laikote ha uka sacerdote uka wawana kapaha hupana kasa inamay isitas karakin pi sutinis karakin sacerdote sutinis karakin pero sarna kabina kapasti ahtanya sarna kabina kapaha lurabi na kapaha pero patan ka pastor apkatatas karakino kakinaka sutinis karakino hichuro kamarakis kas pa iglesia diakono wali hacha diakonos kas pa pich ito nakas kas pa kumwali diakono pastor ko pastor hanuka ka pastoran warmi pa no yak pastoran warmi pa tao chuy naikam kiti suthi ali kamasas pa sutiki a su nombre nayak hermano antiguto asipi yakipa nakak antigo na kautkar kita kanuticha no yok antigut kuiram machakit haniu kalitata dia haniu mach antigut nayak antigo inamay antigo sutiki sarna kabi paka ansum kamay sarna kabi paka
Lurabi paja. Arsubi paja. Ahtaña. Inamay antiguo. A su nombre. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Wanda na katora sa utkik. Ning karwal kusist mainir manubanta ya tijas ka no. Kus ya tijas. Ukamao yaki banda na kak egoísta. Naira katwanta nak director na kak to kanya kete prik. Kunas kamar kanya te na mauro na kiyate na yaka. Humasti chaka chuso. Haniwa. A su nombre. Humanagak. Waktu itu seperti kunarak natak importito tatito narus kito humanaka hak kasib kita se kalampi naya kalak pacan utak pacan mantan muntah haleluya tatito narubah camaniwa. ¿Cuánto dice gloria a Dios? A su nombre. Ukat hermanos tatito mawa warua aptasita ina. Pastura nak istapkhita. Yakipa nakaha ofrenda nak chakta yapkhi. Yakipa nakaha masat karim pisar nakapkhi. Yakipa nakaha oranyani usajati perhubak ni oran siat kini ayunya siat karakiti. Awi sapkit kiti suka manci curta ba yasin torn nesto. A su nombre. A su nombre. Akala yan ka kustok nakapkik. Wali espiritual akas pasukam aksur to nakap. Haleluya. Haniu hermanos tatin chamabak akal taran kiti. Tatitun chamabak kamara sekretan kilatanaka. Hamasana. Humatik takitata kamara sekretan hamasan ha nayak publikun recompensa sekretan kanija. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya. A su nombre. Entonces que la tanaka ukake nakaka ukama huchulora pataina. Y kunasa te ukam ma pastoras ma diáconos ma antigosa. Kitispas iglesia no kam huch hamasan loras queja. Huchanaka tatito niyao mawa uywas aptas. Humakitat kunarakisti. Yaki panaka hubaki kaspas komawiyas. No yaki punit pasturaha. Nayak amuyasto. Hachto tati nairakatan. Ha! Nayate huchar pureha ni umakiktat Manuel. Tatito nayaw yak aptas. Kunasa tek Moises chachak kulirata. Astora kau khatan wastu nambek akamar ka khwalich amaki apna kanyaka. Itu ya ka khay sa sauk adatanak. Tatito nayaw khusuy chachaptas khatainaha. Kunasa tek Judas ukatum kapayan apostolat alkhanta bayatanak tatito roha tatito niyaw wakichas khan kha Saulo de Tarso hilatanaka. Humate hukam orgullo huchanak loras kstaha niyaw tatito wakichas yakha hilatanak humaru reemplaza nyataki humalaiko kananche nyatak hilas kam skulyakas kam tatito sutip kharo arsuat hilatanak kulyakitanaka. Hani humakik tati. Hani umak orgullo nya makite, hani uma sapakik tati. Tatito hermanos kalat saptasis paupan kanan cherinaka. Kau kanis gloria a Dios sapkilanak. A su nombre. Amén o amén. Tatito hermanos aptasis pawa. Amkitatas. Ukat nayak pastor na karista. Nayak hermanos nayak discípulo. Na iglesia nasional utat taltawayi buli pacan ni prediki yatis pastor nakar ukat na pastor nakarist nayatik urgul to ko maurok nayakit sasaka tatito nayaw yakwakichas ke. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tatito hermanos ora para ir na cansao ir na kanyasao humildad ampi. Amen. Kau kanis gloria a Dios sapta. Istapkicha. Ora sa orgullo mantanyati. Nayakitu saset hermano sutiki us kasinyatipke. Titulo nito. Ora sa kau kir asnutik kip katay na tatituro ukamatan.
sa istapkitya o kapayan ipamaw kagarabat hiwak lorta kitis kipetay na Jerusalem ka tatituro ka maasno naya tatito na ang asno patpi asno hombre pero acaso no orgullo petu ko estanak ma kuintitut ke akam asno ka kunasa tatatitur kipkata tasaran katay na Jerusalem ang karok hakina kakatokap katana tanis katokap katay na katokap katay na ikam sa bienvenido sana hijo de David asno hinchay tayo si tanak kuspin ukat hermanos alfombra uskup katanak hermanos uskup katay na wahan to kupatano sakunak apsusip katayin han asnong pitak katay niya tako karuskup katan asno kusapin niya kakusatan as asno niya ka sa tayo kusatan no asno niya ka asno hombre ya hasta Jerusalén ipintaw yata na asno ka ukatistitsya asno may tokta yata ni Jerusalén kanchi toktata na wal ka asno na kaukangkas katayin kanchi ay kos asno pinito hasta may Jerusalén mantay laimina kampiw katokap kitakin kaka kokana katapakasong kampiw bienvenid katokap kito hasta alpo may sinakapsusip hanto karap kito kusas nutsa kanchi kosas nutsa maini hermanos maasno katakatsa sinitay na ukasno sa tayo na hila sa tayo na pe chikpach asno pinita sa haniw humar kato kapkayatamti Hisusaru kato kasipki tao kanis gloria a Dios sabta haleluya amin sabkamaya aleluya pastoranaka hiwasak tatitunas no pakitanwa tatitu hachanchatanya pa haniu hiwasaka kau kanis gloria a Dios sabta hilatanaka tatitu hacharap tatanya amin sabkamay gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver, pastor, Jeremías 1:5, Isaías 49:1. Acá ya kan sipita ti doon pa. Isaías libro siwa. Kunasa teknayak pura kapang kayatha. Ukawa tatituh nayata amtasito. Imang kanstisipi kunasa teknayak han hakikayat mamitakan pura kapan ka stop kamcha han hakikayat ukawa hanir yur kayat ukaw na yar komachito ukaw na yar akhlisito kun khamasa kunasa tikhan wawa kayata kunasa tik pura kang kayata mamitan pura kapang kayat ukaw na yarhaw sa sito kun kham si intindipta kun khama pachasa ha kunasa tuwawak pura kana hiwasak takpach pura kang Kristan kanicha kam sa tach pura ko kamatris kam sa tak sa imarana purak sekinya no haniu kamangka purak uka aimanta to haniu wawa iki nyuka kajak. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre kutara kumak purak uka mangkan tukang ukang luras pecat haniu kamak akawal pinayar kusisito haniro naya hakikayat sibia antes que te formases. A ver, Pastor Roberto, ¿cómo estás? Antes que formase. Hanir tatito purakan wawap katay na ka propeta Isaías hanir wawap katay na ukaw na yaro akhlisito. Kun jamás ukaha. Kun jamás wawaniptan Roberto mau esposa ni tati ancha. Tao kasuwa maka.
Kunats la rupta. Umakawanitas. Paya. Paya. Kun kama suani tak atipuri tak tau karatu kun kama cha. A su nombre. Taki hiliri tawako akan aniwa wana kotkite. Taki wiyatta. Kun kama sutta nakaurakir. Hanicha? Makilaru kasarta la pasana. Wal kamar urgan tu kirinu kama. Wali muna sa inyong pikasarapta. Istapritya. Sokta paksiyo pas kasaratata. Kat mauro oficina karpurini. Wali yakta pinulakas para barmisin. Tat kumuli yakta tapurini. Pastor, may kunta siriuta. Esto sakan matumura pa o kachakan unst kisipi tumura. Kamsta hermano tumura. Yang tat kunar sis yang may kolo chika yung kachakan kolo. Ukat na yung lartay humanak kamay. Ukat hermano piskura si naira kamachir ka pastor aksbura si tukang opera yung munsipi. Ukam ignorant way na nagkachatin bunot ki ukat pa iskular sa niya. Hermano histay hanya kisimti akat mapaksit ka ukat umurah unukhniu histay patakniu ukat ka misuni wangkar histi hustu pa misuskan ukat umurah haleluya kunansa wow a su nombre kau kadis gloria a Dios sabta kilatadak pada kita dak. Ora sa kam kasara si piyaki way na nakabe han kun kamatarek tumur lurap ke kabe tumur niuk siatip kita be komanya take kusap ke a su nombre cuántos dice gloria a Dios aleluya amén sab khamay gloria a Dios Jesús Hanir wawaka sinata tito ka aklisito. Kun hamats wawak uti. Haniu na yak esposa odam cha. Yas esposa hampat asihi rumah komanta yas taukat no komanta dikta ukatak. No? Haniu komratu ko wakot kite. Ukak primera parte de la fase. Shaulihe apkampi. Kuna sakaha. Ma hakika kun khamats formastan. Biblia nisihay hanir wawak taka hanir hakik taka ukat sipi Jeremia sarok akhlis mak sipi tatito. Hanir wawak wala tintita. Amen. Hanir hakikayat. Kunasa te bawak parmin perakapan yasta wawap tau hikukat waw hakiki ukarato hanir hakikta stap khitcha mawar mika kauniwa haniu haja kauna na kwar kaun kit purak mangkan matrisan kauni a ver kau ka uvarionisa kulyak warmika ha paya no be como kamusta piskusta paya uvarioniu mawa kama uvario istap kama ichachanaka hani warmik kunardos usurit kakiti warmik uvarioniwa kerbakar kama sathuti Katka uka ubariutka kauniwa ubariuka apsu warmika sapa 28 días señane mais ka kaunit apsu ovario satapiuka óvulo satao señane uka kaunita ka bolígrafo niska muro ko hotka ukchakiwa uka tiwa saka kampiro akenak mistanila tana ukchatak furmastan tak pachake
Ma paxija 28 días warmi aksat mistuyan. Maya paxija aksataraki mistuyan. Uka kaunit mayatak. ¿Estás aquí? Amén. Y chachasti hokoyonaka. Truchanaka. A su nombre. Qué lindo es el milagro. La única mapi yaki panaka y dado en el yaki panaka culera sin yate iglesia, pero hanipi yatip quite. Entonces, kunasa technayak esposa y quinta relaciones sexual, ¿no? Comantasual, chamor de quinta, ¿no ve? Uka kaunita kim suruki aguante. Mi suno karat sui, kot hiu hiwa. Kot hani warmik osurip kaspat hiwa hukarato. Uka kaunatik mi sun kiha, ukat suiwa, ukan. Kot chachak ukuro warmim ikintiha. Istapkit chachachanaka. Aka hukolyonak esperma satawa. Chachak uskutan. Ukat tatitu ukam chacharu warmil uskusto. Aka hukolyonak kam chachak uskutan warmiro. Kauks uskutan ha. Mataha ma aukili senyan ma pakalok tung maraniha niya tung milyon senyani kal 5 markah niya 12 milyon habitantes ni 13 ukapacho ya ukapacho 5 markah wala acara kisah nanakan boli markan hermanos niya 11 milyon 10 milyon habitantes todo Bolivia mai cacak warmin pika ikinti hampat kasasaka Ukuskuha ukaman karwarmin matrisapar. Ahí está. A su nombre. Ya está pjitai. Kunasa dictatito señanu chacha uskuha warmin matrisapar uka hukolonakha. Tak pachani ukas kakaunar mantan muni. Tak pachani. Ya, akas mantan munek, akas mantan munek, tak baca di mantan munek. Tungka milyon senyan, tungka milyon asti. Haniwa warang kani pataka, tungka milyon nuwa siphi. Mantan yataki, purak mangkan. Kunasa dik masanya ni mawar mim cacam bikin tawaitan ya, tu kamham kat kasi waitan. Paiwasaka ukara tu kolton qar khati kisba ikistalo. Pero mangkan kha wala kana ka trabajis. Tatito trabajis karakiwa. A su nombre. Isapritza mira. Kamsisa profeta Jeremías 1:5. Kunasa tehmaho koyok mantawai aka ubario rok senyani warmin uka ubario kauna roka ukaroto mai histanta sabe haki ukaroto tukuai akana kahani mantras pata hiwara sipki inama yo lucha sipki chaista pritcha tat kamzis tatito neropa Jeremías anha Jeremías an sipi hanir wawa kayat akar mantri ukaroto wawa tukki ukaroto haki tukki hanir wawa kayat ukawa tatito ha ahlisit amoy kanja hanir wawa kayat tatito ha ahlisito sidik mainik mantawai kha yast haqiutu ko wawa chacha warmi khmautu ko bai cha istap kitai tatito na rupak sipi hanir wawa kayata hanir haqiqta mamitakan pura kapan haniro kau tatito ahlisito kunasa dictatito hermano agilisik pura kapachat akamau hasta pachani uchacha kuskunto koyonak warmeh kaunerak ukat hermanos tatito ha haniu ikiti tatito no pasita nicha hakiki kiwa karkate iki waina nakas karkarakiu pero tatito ha haniu karkiti haniu ikita amen sabhan haleluya aunque kiwa ka hokolos kusinha taika se ani amu yaskiti pero tatito kachakan khairna kha acá hermanos código niwa yokaya ye Emilia X halkoma número niwa hanuka ye X número niwa código. Entonces kunasa te tatito de ropa es que ha hanir wawa kaya tu kawa nayar akidisito ha akam sen moneja
Tatito ka, walich amani. Purak, mamitan purakaps unhi, warmin purakaps unhi. Tatito agilisi ukaratu, Jeremia agilistana. Aka haniu mantkaspat porque Emilia sana ya profeta satayna. Aka ha hani mantkaspat hakai kater kogotiro saram. Haleluya. Aka malakarao. Aka unayan profeta Jeremia saka. Mantawayam profeta mantukar unistatayna. Istafritya. Kau kaniroku kam tatitoha. Agilis pachisti wasaro. Humahaniu akan hermanos akat kamat akan konektati. Tatitoha haniu mamitan purakaman sumaha haki kayatat wawa kayatati yaki panakaruh utak pachaniruha niau humaruh agilis hayatam akawawa kau nayar predikan servin kantitan nayana. Hani umakakana kau kamak konektat akat kamata. Hani tuman kusisinya ko kaha. Nayak am akanak yatis hermanos nayak kunasat papitkham mamitakam santa mamitakam ikinta juga kang pampan hawir upotatayan ka. Hermanos tatito ka irnak pacan ay naya aymar predikir muntha. Akaw manuilu ka mantam sa sauna heros ko ibachito. A su nombre, gloria a Dios. Naya pokanya kau chaka. Fuerte aplauso a Cristo. Kau kanis gloria a Dios sapta kilatanak. Walhas pau parlanya. Pero tatitur makatsnati.